যোৱাকালি ৰুণিকাটাৰ যিটো ইনচিডেণ্ট ইয়াৰ আমাৰ BTC হিচাপে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিম। প্ৰথম কথা এই ৰিপৰ্টটো বেছ কৰি পেলাই আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিম। ইয়াৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি আইনী ব্যৱস্থা লয় ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, যিহেতু আইন আমাৰ হাতত নাই। ঘটনাটো হৈছে আমিও শুনি পাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ল BTC হিচাপে যিহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ট্ৰেন্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই হিচাপত ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নালাগে সেইটো আমাৰ হাতত নাই। क'क्राझार रानिकाटायाव जिबायदि जाथाय जादों लोगोफोर जोबोद गाज्रि मोनदों आङो, जोबोद दुखु मोनदों। जासिबाव आरो ST जासिबाव सावथालफोरनो आदिबासिफोरनो ST जासिबाव। दा बेनिनो सायाव गोबां मानसिया हाग्रामा बिथांखौ दुखिदों। नों ST जासिदों दिनै जोंनि हारिखौ मानो बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामखो? सावथाल आदिबासिफोरा न' सावनाय, गारि सावनाय, मानसि बुथारनाय बेनोसो जाबाय नामा? हा? अब्ला जोङो ST जुदि बिसोरनो होयोब्ला जोंनि हारिया ओरैबायदि आथिं सिङाव थानांगोन, बिसोरनि ओरैबायदि मुगै जाजागोन। दिनै ST होयैयावनो जोंखौ ओरैबायदि बिसोरो दावराव खालामगासिनो। चिराङावथ' नेटआनो बन्द खोमा ना लोगोफोर? आंनो गोबां मानसिया बुंहरदों क'क्राझार चिरां बिराद नेटखौनो अफ खालामना दोनदोंनो आरोना बे दावरावनि थाखाय। मोजां जादों। दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों। जोंनि बर' हारिखौ बा जोंनि STफोरखौ आलाय सिलाय खालाममारगोन नामा होननानै। दा हाग्रामा बिथांखौ मानि थाखाय दुखि जों मिन्थिबायना? बिथाङा ST होगोन होननानै माने रायजो राजाफोरनो बुंदोंमोन आरोना, आदिबासि सावथालफोरनो। दा ST होयोब्ला जोंनिया ओरैबायदि आलाय सिलाय जागोन नोंथांमोना मिन्थिखायो। दा भिडिअखौ नोंथांमोना निउसाव नायनानै ला, ओरैबायदि गारि सावलायनाय, न' सावलायनाय, मा बुंबावगोन दा आरोना, गावला गावसि। बिसोरथ' आरो धेनु लायै लायै जोंनि बर' हारिखौसो होसोबावो। खनसे नोंथांमोना खोनाबायना ओरैबायदि जाथाय जानानै थांबाय। ST होगोन होनना बुंनायाव जेरैबायदि दावराव जादों, ओमफ्राय ST होआ होनना बुंनायाव ओरैबायदि दावराव खालामदों बिसोरो। जोंनि बर' हारिखौ आलाय सिलाय न'फोरखौ सावफायदों आरोना, बर' हारिखौ बोरलाजों गावनानै बुथारदों बा बर' हारिखौ बुयै बुयै बुथारदों। मोनथिना मोनथियाखै? बेनिखायनो जोङो गासैबो गिनानै थानो नाङा। रायजो राजा नोंथांमोन खौसे जा। बर' हारिखौ सोरबा माबा मोनसे खालामनो फैयोब्ला जोंबो हाथियार लाना ओंखारनांगौ लोगोफोर। रावबो गिनानै थानो नाङा। जोंनि बर' हारि गासैबो खौसे जा। जोङो बिसोरखौ जोंखौ माबा मोनसे खालामोबा जोंबो बिसोरखौ खालामनो हानाय बायदि जोंनि बर' रायजो राजा सेंग्राफोर गासैबो खौसे जानानै जोंबो ओंखार बिसोरजों दावहा नांनो थाखाय। जों जिरायनानै हाबसोनानै थाबा जानाय नङा लोगोफोर। नायग्रोना ला चिरां रानिकाटायाव माबायदि दावराव जादों, जोङो नायग्रोना लानोसै निउसाव। सोरबाफोर नुवाखैब्ला नायब्लानो जाबाय। मैया दाख्लिनिफ्राय दावराव जागासिनो। आंनोबो भिडिअखौ शेयार खालामनानै आं होनाय जासिगोन। आरो साबधान थाबानो जाबाय दै बर' फिसाफोर, गासिबो साबधान था। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। भिडिअखौ हाजार शेयार खालामनायाव जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा एकदम साबधान थायो दै लोगोफोर। शेयार खालाम भिडिअखौ। आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहर। नेटखौ खुलिबाय नामा चिरां क'क्राझारफोराव? नोंथांमोना नेट खुलिबायब्लाबो माने आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर नोंथांमोना मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय। आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना फोरमायहर। आरो हाग्रामा बिथांनिसिमबो मोनसे कमेन्ट मेसेज हर नोंथांमोना। दे नायग्रोनानै ला। যোৱাকালি ৰুণিকাটাৰ যিটো ইনচিডেণ্ট ইয়াৰ আমাৰ BTC হিচাপে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিম। প্ৰথম কথা এই ৰিপৰ্টটো বেছ কৰি পেলাই আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিম। ইয়াৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি আইনী ব্যৱস্থা লয় ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, যিহেতু আইন আমাৰ হাতত নাই। ঘটনাটো হৈছে আমিও শুনি পাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ল BTC হিচাপে যিহেতু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ট্ৰেন্সফাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এই হিচাপত ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নালাগে সেইটো আমাৰ হাতত নাই। সেইকাৰণে আমি BTC গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম। অতি সোনকালে মই সোমবাৰত অৰ্ডাৰটো ওলাই দিম যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে BTCত। এই হিচাপত এই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈকে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভাল এটা নিশ্চয় আইনগতভাৱে বিচাৰ হ'ব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ। নাই, এইটোতো থাকে, এইটো আজিৰ দিনত নতুন কথা নহয়, এইটো থাকে। ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰটো থাকিবই। আৰু
কোনোবা এজন দুজনে ভুল কৰিছে বুলি গোটেই সমাজক মই বদনাম দিব বিচৰা নাই মই দোষ দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় মুঠতে যোনে দোষী কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত আইনে ব্যৱস্থা ল'ব কোনোবা এজন দুইজন মানুহে ভুল কাম কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে মই গোটেই সমাজটো মই বদনাম দিব নোৱাৰো যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু কি বন বিভাগ সাংবাদিকৰ গাড়ীতো তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে নাই সেইকাৰণে কৈছো আমি গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিটো ৰিপৰ্ট ইয়াত গোটেই আহিব পুলিচৰ গাড়ী ভাঙিছে না সাংবাদিকৰ কিবাটো ভাঙিছে এইবিলাক গোটেই একেলগে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ৰিপৰ্টটো ল'ম এই ৰিপৰ্টটো আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামলৈকে আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম ইয়াৰ ওপৰত আইনগতভাৱে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সমগ্ৰ ঘটনাটো কিন্তু সংঘটিত হৈছে বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে বিটিচি বনাঞ্চল ৰক্ষাৰ কাৰণে পদক্ষেপ নাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ফৰেষ্টৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰে এইটো আজিৰ কাৰণে নতুন কথা নহয় এইটো ফৰেষ্ট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব ফৰেষ্টটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিব এইটোৰ কাৰণে কাম কৰিব এই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভুল হৈছে নেকি এইটো ৰিপৰ্টটো আমি ল'ম বাছ স্যাৰ ঘটনাস্থলীত যাবনে আমি এতিয়া ইয়াৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ পিছত ৰুণিকাঠাত যাব গোটেই টিমটোৱে যাব